Ang taong 2024, taon ng mga pagbabago, trayumpo asin angat para sa mga Bicolano. Ngunyan daw, balikan niya to ang mga bidang baratang nangenot, asin nagurma ka na kaaging taon, asin magiya kan magiging dalagan, kang palaugo na taon 2025. Ako po, si Melvin Machado, asin ini ang One Media TV48 Naga 2024 Year-End Special Report. Kung day mo aram ang inagihan kang syudad kang Naga sa nakali sa bagyong si Christine, iisipon mong normal sana ang aktibidad kang sa tuya mga kababayan. Sibot sa nakali sa pagselebrar kang Pasko as sinagaandam ngunyan sa pagsabat kang bagong taon. September 2024, mientras niyaw ng gabos sa pag-andam sa tauna na pagselebrar kang Peña Francia Festival sa syudad kang Naga, nagpamati si Bagyong Enteng. Pirang barahaon na lugar sa syudad ni Naga ang liwat pinaglantop nin tubig. Sa mga nag-ibakwar, tulos hinatudan nin ayuda kang lokal na gobyerno kang Naga. May 4 na persona ang pinagbawian nin buhay. Pagkatapos kang kaseributan kang Peña Francia Fiesta, mientras naharani na ang pagtalikod kang bulan ng Oktubre. Po yung binabantayan natin dito sa may Western Pacific na pumasok na po ng Philippine Air Responsibility at mukhang namimili ko po ang Hilagang Luzon. At gayon din po ang Central Luzon o pati ang Bicol kapag nagbago ang kanyang tracking, mga roughly 600 kilometers away na lang siya sa Kabikulan at medyo malaki po ang kanyang rain bands, umaabot po siya ng 800 to 1,000 kilometers in diameter or 400 to 500 kilometers ang radius. Pagkaaga kang October 21, sibot na tulos ang lokal na gobyerno kang Naga huli kang sigidong pag-uuran na namamatean. May nagkaperang residentes na ang nasa evacuation centers. Nagsigi-sigi pa ang pag-uran hasta pagkabanggi. Digdi nagpoon ang pag-apod ka nagkaperang residentes kang syudad ni Naga na sinda i-rescue. Huli kan marikas na paglangkaw kang tubig hali sa salog pasiring sa pinakasentro kang Naga. Pirang aldaw, pang naging halangkaw ang tubig sa sentro kang Naga. Asin kang magbaba ang tubig baha, ini ang naging lalawgon kan maugmang lugar. Sa flash flood na nangyari sa syudad kang Naga, 16 na persona ang pinagbawian nin buhay. Nagbisita man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Naga City para maghatod din ayuda. Aminado si City Administrator Lito Del Rosario, daininda pinaglalooman na arog kay ni ang danyos na dadarahon sa syudad kang Naga kan bagyong si Christine. Alagad bako gabos negatibo ang pinagwalat kang bagyong Christine sa syudad ni Naga asin probinsya din Camarines Sur. Ini ang nagserbiyang pampukaw sa publiko asin mga nanunungdan ka mga dapat na idagdag pagabot sa anunsyo sa kamugtakan kang panahon. Mayo po kitang idea na arog ka to ang magiging impact kan si Christine because we're not able to grasp itong volume of water na ibababa. Siguro yun po ng lesson na pwede tang tarabangan sa national agencies yung mga sa forecasting na involved para po mas makatao pa ng mas timely, mas accurate, and mas targeted na information sa mga localities. Dayman tulos naghaloy ang pagbangon ka mga taga-Naga matapos ang nangyaring kalamidad. May mga lessons learned na po kay kitang na nakakaptan kasi nakaagi mga panahon. And day kita nag-aasa sa mga encouragement kang outside of our city. Kita mismo on our own initiative, volition, dedication, and aspiration na magtindog-tulos. Isahin ko po iyon ang pinaka-common na pagmati kan mga taga-Naga. And siguro sa iba pang mga lugar na gusto magbangon tulos after kan paarog gani. Kaya po baga mahiling nindo, despite kang very difficult na situation, langkaw si tubig, pakataos po kato si Radpa, si Laboy,
pinirit kan mga taga-Naga na magbangon and here we are now. Sa epekto kang flash flood na iwinalat kang bagyong Christine sa siyudad kang Naga, siniba pang lugar sa Kabikulan, binuhay man ang bayanihan. Ang pagmakulog kang manlain-lain na organisasyon na matabangan si magrabing naapektuhan ka na kaaging kalamidad. May magagayon as in makakanos kitang eksperyensya sa taon 2024 na dahil niya to pwedeng lingawan. Ini magsiserbinggihan niya to sa masunod pang mga aldaw. Para sa One Media TV48 Naga 2024 Year-End Report, ako po si Melvin Machado. Ang istorya kan paglaw masim pagkamuot kan ikasanggatos na canonical coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia ihahatod sa tuya ni Antoinette Eduardo sa pagbuelta kang One Media TV48 Naga Year-End Special Report. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa. Pag minalaog na ang bulan ng Setyembre, kadaklan sa Satuya minaandam na para sa Kapaskuhan. Alagad para sa mga Bicolanong Katoliko, apwera sa kamundagan ni Kristo, minataumanin kaugmahan ang kafiestahan, kan kinokonsiderar na patrona nin Bicol, Nuestra Señora de Peña Francia. Espesyal ang naging pagselebrar ngunya na taon kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, obistado sa apod na ina kan mga Bicolanong Katoliko. Ngunyan kayang taon, iyo ang ikasanggatos na taon kan isinagibo ang koronasyon kan imahe ni ina kan September 20, 1924. Sigun kay Reverendo Padre Francis Tordilla, Director kan Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, pinagdedikar kan Archdiocese kan Cáceres ang bilog na taon 2024 para sa selebrasyon kan anibersaryo kan koronasyon. At bilog na taon pig-dedikar niya to sa pagselebrar kaning dakulang okasyon na ini. Nagpaluwas ang Arsobispo, then Archbishop Rolando Tirona around February ning sarong pastoral letter defining the theme
kan bilog na okasyon. As in sabi niya to, "Se siempre la reina, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon." Kaya ining 3 operative words na ni iyo ang naging guide ta sa bilog na selebrasyon. Parte ka naging preparasyon para sa ikasanggatos na taon kan canonical coronation ang pagbaba hali sa belfry kan anom na lumang kampana kan Metropolitan Cathedral kan August 7, 2024. Inian enot na pagkakataon na maibaba ang mga kampana puon kan taon 1937. Duwa sa mga ini ang ipinasairarom sa restoration na pinag-reinstall kan enot na simana kan Setyembre. Igwa manin tulong bagong kampana na ginibo pa sa Holland as in enot na nagamit kan mismong centenary celebration kan September 20 ngunya na taon. Mientras tanto, sa tahaw kan mga siring na preparasyon, makukonsiderar na matrayumpo ang bilog na selebrasyon kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon kung babasehan ang kadakulan kan bilang kan mga deboto na nag-atindir puon traslasyon procession na uminabot 900,000 ang crowd estimate, sagkod fluvial procession na may 1.5 million crowd estimate. Alagad, sa panahon kan maugmang okasyon, daipaman giraray nawawara ang mga dati nang nakatuudan na gawi kan mga voyadores na nagkakausa ning pagkakakurulugan. Apwera pa subuot sa mga bagay ni ini, pinaka-challenge man para sa mga deboto sigun kay Father Tordilla, iyon na sa likod kan mga magarbong selebrasyon. Mas tawan lugod atensyon ang pagpapararom kan tunay na pagdebosyon. I think para sa kuya, this is my personal take. Bako nang gaya duman sa mga boyador ang concern ko because may mga bagay na iko kitang limitasyon sa pagkontrol, lalong-lalo na ang behavioral pattern ng mga boyador. I think more than that, itong mentalidad na gabos ini maging routine sana ining selebrasyon na ni minaagi lang tapos nakafocus lang kita sa mga ritual, pero mayo ning pagdalihig kang kahulugan ka ini duman sa mga kasaraditan. Ini ang concern ko. And it's a big challenge, it's an ongoing challenge na dai mapapara o dai mariresolveran sa sarong taon na pagrumdum kang centenary of the coronation. I think it's an ongoing process. Kaya sabi mi, si Maria baga, iyo ang reyna kan kasaraditan. Siya ang nagtaong boses sa mga dukha o inaapod niya itong mga marginalized sa tuwing sosyedad. Tunay mananggad na sa tahaw kan hararom na tradisyon kan mga Bicolano, nakaugat na digdi ang hararom na pagdibusyon kin Nuestra Señora de Peña Francia. Para sa One Media TV48 Naga 2024 Year-End Report, Antoinette Eduardo. Bisitahon asin aramon yato ang mga personalidad asin preparasyon para sa 2025 midterm elections sa report ni Melvin Machado. Sa pagbabalik kan One Media TV48 Naga 2024 Year-End Special Report. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future.
NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Pag pumupunta kami ni Nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si Nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Pagkatapos kang kasiributan ngunya na Pasko asin bagong taon, mas masisibot ngunya ng publiko huli kang 2025 midterm election. Si Isay ang mga nagkakandidato sa satong lugar. Ang eleksyon sa Pilipinas garo pelikula na pinag-aabangan pon sa filing kang Certificate of Candidacy, campaign period, aldaw kang eleksyon, asin ang proclamation ka mga ganador. Saro-saro unta. Sa syudad kang Naga, si Naga City Mayor Nelson Ligacion nayaumpasa na sa ikaduang term of office bilang alkalde. Kandidato ngunyan sa pagka-congressman kang 3rd District kan Camarines Sur. Karibal niya sa posisyon si Mr. Nonoy Villaferte Magtuto, asin ang negosyanteng si Sir Noel de Luna o SND. Sa siyudad ni Naga, kandidato man sa pagkaalkalde si dating Vice President Attorney Leni Robredo, katandem niya ang outgoing 3rd District Congressman na si Gabriel Bordado. Sa 2nd District kan Camarines Sur, kandidato si Camarines Sur Governor Luigi Villaferte sa pagka-congressman. Karibay niya ang saing ama na si Congressman El Rey Villaferte na kandidato ngunyan sa pagka-gobernador kan probinsya. Nahahampangon man kang dating regional campaign manager ni dating Vice President Robredo na si Mr. Bong Rodriguez. Si Congressman Mix Villaferte, re-eleksyonista sa pagka-congressman kang Rincona de Area, mantang si Congressman Arnie Fentebella kan Partido Area ang re-eleksyonista man kakalabanon kang artistang si Marco Gumabaw. Ngunya na eleksyon mas naging lataw asin lantada na ang pagiging mag-arama, tugang o maghaharaning partidaryo na nagkakandidato, magkasurugman o magkalaban sa mga barabanwaan sa probinsya. Antas ang eleksyon sa bulan kan Mayo, nagpapadagos man ngunya ng automated counting machine, roadshow kang COMELEC sa bilog na nasyon. Digdi pinapahiling asin pinagtutukdo kung paano ang paggamit kang automated counting machine. Sa masunod na mga bulan, siyertong mabisita sa Saindo ang nasabing mga politiko, makikiabrasa, makikiistorya, minsan may walat pang regalo. Ang eleksyon sarong pribilehiyo na denyato dapat pinagsasayang sa paagi ng pagpili ng tultol na serbidor kan banwaan. Pagbabago, inobasyon asin ang pagdagos na pagtalubo kan Bicolano Collegiate Basketball League. Yan ang naging sentro kan Bukal Men's Basketball Season 6. Ang istoryang iyan sa tuyang balikan sa report ni Christine Reyes sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga 2024 Year-End Special Report. We invest in shaping the future of healthcare.
Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isa puso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Iba-ibang istorya, pinag-agihan asin leksyon, alagad sa rolang gustong makuha, iyo ang onra, pagbisto asin kapangganahan na maiuuli sa mga institusyon kang mga kupunan na nagbakbakan ngunyang Season 6 kang Bicol Universities and Colleges Athletic League. Sa mas hararong na paghiling, ang pagkasararo, sportsmanship asin excellence, ang enot na misyon kang Bicol Universities and Colleges Athletic League ngunyang Season 6. Pagkatapos kang halos 4 na bulan, natapos na ang Bukal Season 6 Men's Basketball. Napangaranan naman ang kampiyon sa Seniors and Juniors Division. Mayong iba kundi ang nagbabalik na home of the champions, Naga College Foundation. Champions of the Bukal Season 6 is none other than the Naga College Foundation Tigers, and making sure that the NCF Tigers will be back as the champion of the Bukal Season 6. Ang NCF Junior Cups ang nangenod pag-abot sa good offense with tight defense. Idagdag mo pa ang magayon na koneksyon ng mga players na yun nagpaabot sa inda hanggang sa finals. Sarong magayon na final series ang pinahiling kang ACLC Hawks as in NCF Junior Cups na nag-abot pa hanggang sa game number 3. Back-to-back championship kang makuha kang NCF Tigers sa Seniors Division ang kampyonato kontra sa ilang classic rival na Ateneo Golden Knights. Ini ang redemption season kang kupulan kang mag-abot lang sinda hanggang sa semi-final round ka nakaaging season. Mogma ang president kang Naga College Foundation na si Mr. Mario Villanueva sa pagbabalik sa basketball throne kang Tigers sa Bukala. Sarong magay na regalong ngunya na Pasko, bako lang para sa mga players, kundi pati sa basketball fans kan NCF. I'm so happy, no, on behalf of the Tigers community, na ibalik natin ang championship ng seniors at saka juniors sa NCF again, no. It's a hard work, it's lots of luck, but I think this year is really our year, no. Kita naman natin yung mga breaks of the game, and it went our way. So I thank God for that. Kaibanan kan NCF Tigers as in NCF Junior Cups, ang buong NCF community na saro sa mga naging rason para ganahon kang duwang kupunan ng kampyonato. Pun kang elimination round hanggang sa finals, dai nawara ang suporta asin tiwala kang buong NCF community sa talento asin tibay ka mga players.
of course, thank you so much. Without the cheering ng ating Tigers community, games could be changed, no? Kasi inspired yung mga players pag nandun yung ating community, cheering them to keep on going. Thank God we did it this year. No? Both the senior basketball and the junior basketball have brought back the crown to Naga College, which is the home of the champions. Yan ang ating pinagmamalaki. Hindi naman pinagyayabang, pinagmamalaki lang. Dakol man na kanselasyon kang kawat mo niya na season huli sa kalamidad na namatayan sa syudad kan Naga, alagad naging mataray yung pumanggiraray ang mga kawat kang Bukal. Yan ang naging overall assessment ni Bukal President Mr. Jack Claro. Dagdag pa niya, nagtao man ng excitement ang season na ini sa mga paradalan, ninhuli sa game format na pinag-implement nindang ngunyan. Firstly, I'm glad to say that Bukal Season 6 men's basketball has successfully ended despite many challenges along the way, such as cancellation of games for almost a month due to inclement weather. Secondly, the Season 6 gave us different excitement due to the game format that we implemented. A lot of teams were satisfied as well of the number of games played. Lastly, the success of Bukal is the success of all. May we always strive to do more and be more in whatever we do. Merry Christmas to one and all. Pinag-ulayan man ang pag-ilaw kang 4 pillars kang Ateneo de Naga University ning Verde bilang pagbisto sa kampyonato kang Nago College Foundation. Ini man ang sinimbagan kan NCF. Kang pailawan maninda ning Azul ang Administrative Building as in Melchor Trinidad Villanueva o MTV Building bilang pagtauman ning respeto sa magayon na kawat na ipinahiling kang Ateneo de Naga University Golden Knights. Iniman ang pinagtawan doon ni Bukal President Mr. Claro na sarong magayon na sportsmanship. Sa pagmawat kang kampyonato, daiman nalilingawan ang tataramon na kalaro hindi kalaban na pirminindang pinapagirumdum sa lambang parakawat. Sarong simbolo na ang basketball, sarong sport na bako lang kapangganahan ang madadara, kundi ang leksyon, iribanan asin respeto sa lambang saro. We saw that Ateneo had the lighting of 4 pillars in a green. It is a sincere message of congratulatory to NCF Tigers and a gesture of high spirit of sportsmanship. Siguro si Ateneo and NCF ngunyan should be a good example to others na whatever it takes, dapat ang sportsmanship ang kinakatapusan kang gabos. Sa pagtatapos kang Bukal Season 6 men's basketball ngunyan na taon, dailang ang kawat asin eksperyensya ang babalunon ka mga atleta, kundi pati naman ang adal asin determinasyon na dadaruhon ninda hanggang sa mga masunod na season kang Bukal. Para sa One Media TV 48 Naga 2024 Year-End Special Report, Cristina Alcanzo Reyes. Ang mga trayumpo asin pagbistong ginuno kan Naga College Foundation bilang saro sa mga premiyadong academic institution sa rehiyon, babalikan niyato sa istorya ni campus correspondent Mary Franz Lanuzo sa pagbuwalta kan One Media TV 48 Naga 2024 Year-End Special Report. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon,
Isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa. Marikas ang naging dalagan kan 2024 para sa Naga College Foundation matapos na makaguno nin manlain-lain na achievements sa lado kan academics. Patunay kan kusog kan dugong tigre nalataw sa maski anong hamon. Balikan niya to ang naging bunga kan academic excellence kunya na toon sa NCF bilang sarong premier academic institution. Sa paglaog sa nakan 2024, nagkapirang in science ang nagkigwa ng lisensya na nakakabit sa sindang pangaran matapos sindang makapasar sa board examinations. Enot na igdi ang College of Criminal Justice Education kung sa inkan bulan kan Pebrero, pinangaranan ang 115 registered criminologist. Sa ginibong criminologist licensure examination, binistuman bilang 10th placer sa ranking si Russell Roslyn Abes na may rating na 89.40%. Sinundan man ininin 87 passers kan July to August criminology licensure examination, kung saan nag-second placer si Rainier Adrian Barbacen na Tongo sa national ranking na may 91.50%. Sa Departamento kang College of Health Sciences, onseng bagong medical technologies passers man ang igwasinda kan Marso. Sa bulan man ni Nobyembre, nagkaigwa ning 93 newly registered nurses as in duwaman ang passers sa midwife licensure examination sa parehong bulan. Ang College of Accountancy and Finance kan bulan in Mayo, duwang certified public accountant ang binistong pasado, asing ngunyan man na Disyembre, pinangaranan ang duwa pang bagong CPA kan nasabing departamento. Binistuman ang mga bagong in science educators kan College of Teachers Education kan Marso, igusindang 195 newly licensed professional teachers. Sa bulan man ni Setyembre, 64 newly licensed professional teachers man ang pinagbisto. Laog man sa lista kan mga nakapasar ang 13 newly licensed geodetic engineers kan College of Engineering, asin ang apat na civil engineer passers sa nakaaging civil engineer licensure examination kan Abril. Matrayong puman ang human resources management student hali sa College of Business Management sa saindang aktibidad na pinangaranang MORPH, a Policy Handbook Expo kung saan nagibo ang mga estudyante kan saindang mga policy as in regulations, asin pigpresentar ini sa mga judges. Magayo na eksperyensya man ini para mas magkaigwang maayos na kaaraman pag-abot sa mga negosyo. Daiman mapahuri ang mga tatak tigers sa regional as in national competition sa manlain-lain na lugar. Ang College of Criminal Justice Education nagpuli bilang first runner-up sa ginibong Inter-College of Criminal Justice Education Skills Olympic kontra sa 23 schools kan Bicol Region. Nagdayuman sa Legazpi City, Albay ang Junior Philippine Institute of Accountants ang College of Accountancy and Finance para mag-atindir as in mag-compete sa Regional Mid-Year Convention kan nakaaging November 26 to 28, 2024 sa Concourse Convention Center. Nagkaigwaman sindanin award sa manlain-lain na kategorya as in nakakuha nin titulo bilang first runner-up sa Academic League laban sa siyam na eskwelahan kan Bicol. Ginibo man sa Sorsogon ang Regional Civil Engineering Student Summit kan November 29 hasta December 1, 2024 sa Sorsogon State University. Dakol man ang nakuang awards kan engineering students na nagpartisipar. Nag-champion ang mga ini sa egg drop as in second runner-up sa bridge building. Daiman sinda naula sa iba pang minor event, mantang laog sinda sa runners-up. Nagdaraman nin onra ang Green and Gold Publication Broadcasting Team kung saan nakakuha sinda nin award sa ginibong Modified Division School Press Conference kan December 13 sa Naga City Science High School.
Tulo ang pinangaranan na laog sa top 5 finalists sa individual events na madiretso sa Phase 2 kan final selection kan top 3 sa regional qualifiers. Binistuman ang mga nakaulinin awards sa group events sa kategorya nin TV broadcasting, script writing, overall best TV production as in radio broadcasting. Sa urulay man in creativity as in logic, malog dyan ang NCF Robotics na pinagpapartisiparan kan mga senior high school. Man lain-lain na lugar naman ang sa indang naabot as in nakakuha nin iba-ibang awards. Ngunyan man napapaabot na Enero, laog sinda sa top 20 finalists sa innovative project ideas sa ginibong National Robotics Competition. Sa laban nin achievements sa academics kan Naga College Foundation, dahi man matawaran ang kaugmahan as in pride kan NCF President na si Engineer Mario C. Villanueva. Every student have a chance to pass the board and every student have the chance to be top 10, no? Wala kaming pinipili dyan, basta ang importante, we give the best instructors, we give the best curriculum to our students, but sabi nga, the rest is up to the student. Meron talagang hindi mo akalain, tapos magta-top 10, may mga ganun. So, again, it's the environment, no? Hands-on experience we have. Pag tinignan mo ang ating mga laboratory, mga facilities, these are world-class, no? And we will always maintain this such that our students, especially those that are coming from the public schools, no, would also have a chance to be able to experience hands-on equipment that they can see when they start to work, when they become professionals. Technology is the key. Sa pagtatapos kan taong 2024, nahiling ta ang itinaong legacy kan mga tatak NCians pag-abot sa academics. Sa pagbukas man kan bagong taon, mas dakol pa kitang aabangan na tarayumpo asin mapadago sa pagpahiling kan tunay na academic excellence kan institusyon. Para sa One Media TV48 Naga 2024 Year-End Special Report, Mary France Lanuzo. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment
that no one will be left behind. Let us ensure that every Enciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! 2024, expansions, strategic partnerships, international linkages as in inobasyon, iniya naging sentro kan padago sa pagtalubo kan Naga College Foundation Incorporated bilang premier academic institution sa Bicol Region. Pebrero ngunya na taon, inaguraran kan NCF ang Lourdes Estrella Delicano Pecson Villanueva or LED PV Garment Center sa Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. Ang expansion na nagtaonin kabuhayan sa lokal na konstituente sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Banuaan nin Magarao. Sa padagos man na pag-develop kan program offerings kan NCF sa paagi kan accreditation processes, Abril, ginarantiya ang Level 3 status sa liberal arts programs kang NCF College of Arts and Sciences as in Level 1 o candidate status naman sa Bachelor of Science in Information Systems. Sumatotal, iguana ang NCF nin 14 Pakukowa accredited programs. Sarong Level 4 accredited program na iyo ang Bachelor of Elementary Education. Tulong Level 3 accredited programs na iyo ang Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Nursing as in Liberal Arts programs. 5 ang Level 2 program, saro na Level 1 program as in 4 na associate status. Ang mga ini, testamento kan paggugobernar kan halangkaw na pamantayan sa edukasyon. Hulyo, NCF made history bilang first academe sa Bicol Region na nakapag-secure nin prangkisa na magkondusir kan International Ideas and Innovation Convention na TEDx. Ini, sarong local as in independently organized na event na ginigibo sa kinaba na pinagpapartisiparan ka ng mga eksperto as in darakulang pangaran sa man iba-ibang lado kan teknolohiya, arts, kultura, governance as in politika, siyensya as in medisina as in humanitarian issues. Ang TEDx NCF, mapaabotin mga ideas worth spreading sa January 2025 nagigibuhon sa Tanghalang Melchor Auditorium. Education X Innovation. Sa lado man kang international research, nagdominar sa 11th International Multidisciplinary Conference in Education, Tourism, Environmental Science and Technology ang mga representante hali sa NCF na ginibo kan October 13, 2024 sa Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. First Best Poster Presentation as in Second Best Paper Presentation ang naguno ni Dr. Josephine Francia R. Villanueva, Dean as in Assistant Vice President for Graduate Studies, Dr. Onward O. Ognita, Dean kan College of Teacher Education, as in ni Dr. Fausto C. Romero Jr., ang Dean kan College of Arts and Sciences, para sa saindang research paper na may titulong Alignment of NCF Community Extension Program along with Sustainable Development Goals. Si NCF President Mario C. Villanueva, sinabi na ang gabo sa mga ini ay sarong paagi sa mas lalo pang paguswag kang NCF. Nadangan, magina ning sarong ganap na university. The bricks and mortars of really becoming a university, no? I think next year we'll be celebrating our 78 years, no? And with all the improvements that our deans, our faculty, our staff have put in, I think we all deserve that Naga College would eventually become a university. We are training faculties to be master's degree holder. We are training them to be PhD holders, no, which are part of the requirements of becoming a university. And of course, our infrastructure and the Pakukowa ranking, no, kita natin lahat ng courses natin are moving up almost every year. With regards to the Pakukowa accreditation. No? And
ito ay para sa mga magulang na nag-entrust ng kanilang mga anak. Mapadagos man subuot ang strategic planning kan administrasyon para mas lalo pang mamonitor ang mga estudyante. Inaasahan man ang paglansar kan NCF nin mas pinakusog na Research and Development Center sa maabot na January 2025. 2025 is still going to be what we call always a strategic planning and strategic directions. No? So we will again have a review of our environment, our demographics, where we are, the needs of the different industries, ano na bang kailangan ng mga industry, such that when our students would graduate, they would be qualified and have all the skills that are needed by the industries. Imo-monitor na natin to starting next year, yung mga graduates natin, how many % have found a job that is aligned with the course that they did, and those graduates that are working in a different field. No? So we'll have this data every year from here on so that the school can keep adjusting kung ano ba talaga ang kailangan ng mga industries, and that's what we will be giving our students. NCF is putting up a research center which will now happen. And God, sabi nga, God is putting things at the right places, no? And we found the Center of Research, which would be in Magsaysay. We have acquired, or we will be renting another place in the Lemon Residences, which will become the Center of Research ng Naga College Foundation. So itong 8 that I invited to be part of the Center for Research will bring in research and new knowledge, no, on the different domains in technology, in science, in humanities, that will eventually be used for the improvement of our society. So, abangan niyo itong Center of Research ng Naga College. In January, we will be inaugurating this. Mientras tanto, sa ibong kang mga milestones na ini, daysa na natatapos ang NCF sa pagserbi sa laog kang akademya sin administrasyon. Sa mga nakalis na mga kalamidad na narealisar sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, nagbukas kan sa indang pinto ang NCF sa paagi kan inisyatibong Tulong Enciano para makapaghatod din tabang sa mga Bicolano. Sinda ay nakapaghatod serbisyo sa paagi kan extensive relief operations, donation drives asin pagbukas kan sa indang pinto bilang evacuation center. Yung Tulong Enciano will always be there. It's in our heart, no? Being Tigers, being Encianos, we have always put in the hearts of our students, our faculty, our parents, no? That we will not survive what's happening now, especially in our environment, mga calamities, if we will not help each other. So, Tulong Enciano will always be there, which is not just for management of NCF, but it's a compilation or an organization of an involvement of all Encianos, no, including those alumni of us na ang bilis magbigay ng mga tulong pag may mga panawagan kami for calamities or mayroong gustong tulungan na may aksidente or something like that. No? Kaya thank you so much sa mga bumubuo na Enciano, which consists of all Encians. Sa istorya kan 77 taon, halawig na ang naabot kang Naga College Foundation Incorporated sa pagkurit kaininin dai matatawadang mga onra, mga istorya kang kapangganahan asin manlain-lain pang mga milestones. Patunay na inaisarong prominenteng institusyon bakusan na sa ngaran kan academic asin sports kundi bilang Center of Development kang edukasyon sa Bicol Region. Para sa One Media TV48 Naga 2024 Year-End Special Report, Jeric Nunez. Home of the Champions. Bakulang titulo kundi sarong dakulang hamon para sa Naga College Foundation na sa indang inatubang asin napagtrayumpuhan ngunya na 2024. Aramon niya to ang Athletic Sports Excellence Commitment kang Naga College Foundation sa istorya ni Campus Correspondent Kelly Francisco sa pagbuelta kang One Media TV48 Naga 2024 Year-End Special Report. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina.
Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Sa Ladonin Sports, ugwang duwang bagay, iyo ang kapangganahan asin kadaogan. Sa Naga College Foundation, ang mga atleta dailang naglalaban para sa tropeyo, kundi para sa indang pangarap, kupunan asin institusyon. Sa tuyang balikan, ang mala Cinderella journey kan NCF athletes ngunyan at 2024 sa Sakuyang Report. Ang kada laban sarong istorya, istorya nin paghahanda, pagal, asin determinasyon. Pero dahil sa gabos na laban, yaon pirmi ang kapangganahan. Sa kawat, yaon pirmi ang kadaogan. Sarong masakit asin makulog na pagirumdum na ang kapangganahan dailang pirming madaling makua. Pero sa kada pagkadaog, nakakanood ang mga atleta na magtindog asin lumaban giraray. Ang mensahe kan NCF President na si Mario Villanueva, iyon magpadagos lang sa anuman na pinag-aagihan bilang atleta. Well, sa tuyang mga players, pagka nadaog, the way to do it is get up, practice, and be better. No? Bayaan nyo na si President nyo ang nagwo-worry pag nadadaog ka mo. No? Mayo nakakaulay sa kuya, talagang depressed si President pagka may nahiling akong mga athletes na nadadaog. But, after all the thinking, the way to move up is, okay, what did we do wrong or how come the competition is better? Then, let's practice, improve, and then let's beat the competition next year. Just like what happened to our basketball. When we were beaten last year, both on the collegiate basketball and the junior basketball, I was so depressed, no? Sabi ko, but that's the name of the game, Bilugang Bola, sabi nga nila. So, we recruited good players, we trained them well, we brought them to Manila, gave them competition, no? Pero as a result nga, yung sa Bukal Senior Basketball, after the qualifying matches, 5 teams have the same record. 4 wins, 4 loss. So makikita mo na balance talaga. So it was anybody's ball game. And after that, dasal na lang, no? Na sana we do it this year. And thank God we did it this year. No? Both the senior basketball and the junior basketball have brought back the crown to Naga College, which is the home of the champions. Yan ang ating pinagmamalaki. Hindi naman pinagyayabang, pinagmamalaki lang. Ang NCF Vice President for Sports, Culture and Arts na si Dr. Nelva Olaso, sarong testamento na dai madalian buhay kan pagiging student-athlete. The journey or the performance of NCF athletes, general, throughout the year has been nothing for inspiring. Ang mahirap na pinagdaanan nila is the rigid training. Then aside from that, along the way, nagkakaroon sila ng injury. So, pag na-injured ang athlete, mahinto ang training nila. Then, another how many weeks na ma-stop sila. Then, another from the start na makarecover sila. Sigun pa sa iya, dai basta-basta ang preparasyon kan sarong atleta bago magsabak sa sarong laban. Mayroong general preparations, mayroong pre-competitive preparation,
mayroong competitive preparation, mayroon picking period. Now, if there is no plan for the competitions, yung proper, hindi yun ang mga bata preparado. Kasi doon kami nagbabase ng mga coaches, doon kami nagbabase kung halimbawa from the month of November, December, January, ang competitions, inaano namin ang schedule. Na dito sa period na ito ngayon ang pre-competitions. Ganun yun. Kaya mahirap sa mga atlet. Ang kapangganahan yaon pirmi. Ang kada puntos, kada kurahaw, asin kada halakhak. Iyo ang bunga kan matinding sakripisyo asin pagkasararo. To all the NCF athletes, I want to say that whether you're experiencing the joy of victory or the challenge of defeat, ano lang yan, valuable part of your journey. Kung minsan nananalo ka, kung minsan natatalo ka, that is a part of the competitions. Hindi sa lahat na oras preparado ka. So, as an athlete, palakasin mo yung sarili mo or your physical body, and at the same time, your psychological aspect. Athletics, we have always been dominating things, no? Although we don't want to brag about it, but records would show that of 100 medals, probably 85 of the gold medals is from NCF, and we're happy with that because we not alone, it's an achievement not alone for the Naga College Foundation, but it's a representation that in Bicol we can really produce, at least for this time, national athletes, but we are aiming for world-class athletes. Proud asin maugma si Dr. Nelva Olaso sa journey kan NCF athletes. Very proud ako sa kanila. Imagine pag nag-compete ka, especially national competitions, there are 17 regions. Tapos ikaw ang number 1. Then another, yung ano natin, yung basketball natin last Bukal Championship. Hindi mo maubos maisip na sa isang iglap na ka-overcome sila noong laban na yun. Imagine 1 point sa men basketball. So doon ang teamwork and leadership nakikita ko, nandoon ang sinasabi na determination. Imagine last 3.65 minutes, seconds, makascore sila over the opponent. Okay, so I am very proud to the NCF varsity. Pero higit pa sa tropeyo o medalya, ang tunay na trayumpo iyo ang paghubog nin disiplina, pagkasararo, asin pananampalataya sa Diyos asin sa diri. Sa NCF, ang kapangganahan asin pagkabigo, day hadlang para magpadagos, kundi ang karanasan ang naghuhubog sa puso kan sarong tunay na atleta. Kaya sa kada laban, anuman ang kaluwasan, pirminindang tinatandaan na ang tunay na kapangganahan ay ang pagiging maray na tao na may kaakibat na dedikasyon asin higos sa trabaho. Ninhulit na pagkatapos kan gabos ng mga pinag-agihan sa huri, mangingibabaw man giraray ang pagiging maray kesa pagiging matibay. Para sa One Media TV 48 Naga, 2024 Year-End Special Report, Kelly Francisco. Yan ang mga bidang baretang dakalap kang mas pinakusog na parsa kang One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Diyos mabalos po sa saydong pagtitiwala asin mag-iribanan kita sa masunod na taon. Ini ang One Media TV 48 Naga 2024 Year-End Special Report. Ay bilis ng panahong dumaan, ang Pasko ay sasapit na naman. Pasko ay araw para ating simulan ang pagkakaisa at pagmamahalan.
hadlang, muling babangon at Pasko'y pagdiriwang. Ngayong Pasko lahat ay ating bigyan ng pag-alala sapagkat Pasko naman. Kung may pag-ibig at may pagkakaisa tayong lahat, ngayong Pasko patuloy tayong susulong sa hinaharap, magtutulungan lahat, walang maiiwan. Tayo nang ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama, kahit na sinuhok tayo'y babangon. Tara na, salubungin ang Pasko ng may pag-ibig, kabutihan natin ang ipadama. Kahit na hindi Pasko ay maalala ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Dahil Pasko natin ngayon, Paskong may pagkakaisa. Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama, kahit na sinuhok tayo'y babangon. Tara na, salubungin ang Pasko ng may pag-ibig, kabutihan natin ang ipadama. Kahit na hindi Pasko ay maalala ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Dahil Pasko natin ngayon, Paskong may pagkakaisa. Kung may pag-ibig at may pagkakaisa tayong lahat, ngayong Pasko patuloy tayong susulong sa hinaharap, magtutulungan lahat, walang maiiwan. Tayo nang ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama, kahit na sinuhok tayo'y babangon. Tara na, salubungin ang Pasko ng may pag-ibig, kabutihan natin ang ipadama. Kahit na hindi Pasko ay maalala ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Dahil Pasko natin ngayon, Paskong may pagkakaisa. Tayo nang ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama, kahit na sinubok tayo'y babangon. Tara na, salubungin ang Pasko ng may pag-ibig, kabutihan natin ang ipadama. Kahit na hindi Pasko ay maalala ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Dahil Pasko natin ngayon, dahil Pasko natin ngayon, dahil Pasko natin ngayon, Paskong may pagkakaisa. Tayo nang ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama, kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire
each and every tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa. Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa.